Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belran News one vha tshi kha ḓi a vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu nga u lavhelesa fhungo ḽine ḽa ri mavu a ndimo a hovhelelaho phesenthe dza 17 ḽifhasini o tshikafhadzwa nga zwitshikafhadzi zwa khombo zwi fanaho na arsenic, cadmium, mercury na lead. Zwitshikafhadzi izwi zwi pfhi zwi khombo kha mutakalo wa vhathu na tsireledzo ya zwiḽiwa. Mawana u bviselwa khagala kha ngudo ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya science. Vhasedzulusi vho sengulusa data ya tshikafhadzo ya mavu u bva kha ngudo dzi paḓaho tshigidi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Tsinghua University u bva kha ḽa China. Mvula dza phenyo a dzi ngo ḓowelea kha ḽa Arctic. Kha bammbiri ntswa yo senguluswaho yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Advances in Atmospheric Sciences, vhorasaintsi u bva University of Science and Technology of China vha ri vho tumbula uri ho no vha na u anda phenyo kha ḽa Arctic. U ya nga vhorasaintsi, u pfesesa uri mithathabo i thomani zwi ḓo thusa u ṱanḓavhudza nḓivho ya u vumba uri tshanduko ya kilima i ḓo kwamani vhumatshelo ha Arctic. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Fhedziha arali hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana vha sala murahu, vha ri founela kha nomboro dza luṱingo dza 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.